bakuru b'entebe zo kubanza neza kabiri na mukuru w'entebe ya kashatu obwe bebembirwe mukuru w'entebe ya katano John Kisoke barambura umurimo guriyo nukorwa kandi basima Gavumenti ahabwo kubijuka no eirwariro bakari contracting habwa kahumbi kamu na miliyoni rusange 1.7 billion kandi nirija gukora kusavinga abantu ba nationals na refugees akwatu ine refugees na party ya national abaturano bajango bamaze obwire buringwa barukwenda irwariro rya hihi ngo habo kuba babire batambura urugendo ruringwa okuzahirwariro rya Kyegegwa hospital okutunga obujanja bi kukira muno tubaire twetaga obuhereza bw'irwariro kukira muno tubaire twetaga obuhereza bw'irwariro abo kuba ba mama baitu babaire basobirwe ensonga z'okuzara nsaba abakyara beyambisa eirwariro lino nkokulyagia haihi baije bakebeze baleke kutiina niko omwana munda baleka abandi babane bafera abana munda habo omuswija nibeganya kulibata abwahara chunga hano omuntu nasendura ati baleke kutiina baije eirwariro lino tufunira omugisa kandi tusima na Gavumenti yaitu eyebale muno kulwana etufwaho obwomezi bwaitu. John Kisoke mukuru w'entebe ya katano habwa Kyegegwa najangu eirwariro eri neryo kuho mu kwezi kwa 8 omwaka ogu kandi yashaba abatuura okuryejo nisaje kwa abantu begombo reno basobole kutunga obuhereza obwo bujanjabi baitu na nindora contractor na etaga kutekamo amani nuko kujya kuko kwa 8 tukunihirira kuri kingura abamalirize eirwariro tusobole kutekamo embazi na abasaho abebembezi begomborra bayongera bayereko kwatwaho abwa Gavumenti okuchendeza sente zengudo okuruga ha miliyoni 150 okuza ha miliyoni 30 kandi bajanguza umwe hanguto bazekorire nkegomborra tukora bikachendera so nitukozesa akasente anano wedi twataho kwata aha sente z'umusoro trading license za business deni nahari bitwataho obusente buke basa okukorera emirimo ho mike umugomborero izarero za ward za kamina n'enju z'abashaho hamwe n'ebindi byinji nibyo byombekirwe ahirwariro eri Gashakwa Philip Murangira.